Базар, блядь, такой. Базар такой. Как не печать, Ну, блядь, если кто-то 200 даст, я продам их. Правильно пойми? Дай мне 200. базар. Я же реально говорю. Я же 4 не даю. 70 миң сом сұрайды. Қайсы? Томаша линия, Арашан пародасы дейді. 70 сұрайды. Қанша бұл? 3,5 мың? 3,5 мың сом қозы. Қанша айлық? Я. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, саламатсыздарбы? 6 август 2022 жыл Бишкек шаарына жакынкы пригородный мал базарына келдик. Биз менен болуп, видеону аягына чейин көрүп, лайк басып, башка досторго бөлүшүп коюңуздар. Эгер каналда жаңы болуп жатсаңыздар, сөзсүз түрдө лайкты басып, кызыл подписаться кнопкасын басып, коңгурочону басып койсоңуздар, биз киргизип бараткан видеолорду көрүп турасыздар. Анда эмесе баштайлык. Ассаламу алейкум. Кандай сатып алдыңызбы же сатып атасызбы? Сатып алдым. Канчадан алдыңыз ушуну? 22'den. 22'den? Мынакей жигиттер. 22 миңден кочкор. Канча 3 башпы? Канча тиш экен, досум? 6 тиш. 6 тиш бе? Үчөөнүн тең 22'den. 66 миң болду. Мына, пригородный мал базары. Ушундай кочкорлорду 22 миңден алышты. Азыр алып калыңыздар, туугандар. Кийин 1 айдан кийин булар аябай кымбат болот. Мынакей жигиттер ушул жерде жакшы койлор турат. Пародасы эмне? Ассаламу алейкум. Арашандар булар. Алейкум ассалам. Арашан, Арашандар. Көрүңүздөрчү кандай көрктүү, сындуу, сандан сапатка деп атышпайбы? Мынакей. Койлор 60 миң сомдон сурайт байкем. Канча тиш эми үчөө? 4 жаштан. 4 жаштан. 4 жаштан. Толук 4 жаштан экен мынакей. 60 миңден сурап атасыз, Базар берди ушуларга? Базар экөөнө берди. Канча берди? Мына экөөнө 40 миңден 80 миң. Экөөнө 40 миңден 80 миң бериптир. Байкем бербептир мына. Кудайга да жагат. Мына бул жерде эне бала. Мына козунун энесин көргөзөлү, биринчи туут дейт мынакей. Башын жерге салып алып атат, азыр ысыкта. Биринчи туут. Мына. Козусу менен козусу эркек экен, Кочкор. Канча сурап атасыз экөөнү? Экөөнө 75 миң. Экөөнө 75 миң сурап атат экен байкем мына. Телефон номер айта бериңиз. 0500 менен. 0500 82 82 84 84 64. Мына ушул номерге байланышсаңыздар болот. Кайсыл районда турасыз? Манас аэропорт. Манас аэропорт жакта. Мынакей бул жерде достор 10.800 сомдон сатылып кетиптир. Алынган баалар, козу кочкорлор бүт кызыл. 10.800 сом. Булар сатылды дейт байке. Бүт оптон бу. 10.800ден сатылды дейт. Кандай болот ушунда баа? 10.800 сом. Аха. Базар жакшы эле, бирок өңдөрү жакшы экен мындай, чоң-чоң. Bir ömçe, bir kunda bende. Bir жыл. Ээси жок болот атат туугандар. Эгер ээси болсо сунамакпыз. Мынакей туугандар 130 баш экен, ээсин таптык. 10 миң канчадан алдым дейсиз? 800. 10.800ден алыптыр мына, таза. Олун сатып бер. Ular sırtpek edip kal. Мынакей базар кызуу болот атат. Өзбекстанга? Сатып бер. Мына Өзбекстанга кетет дейт. Бул жерде байкем ушул эки кочкорду алыптыр. Мына коз экен, тиш буз элек. Экөөнү алдыңыз да, Бул эмне, Арашан бекен парода? Ошондо эмнеси бар деп парода. Пародасы бар деди. Канчадан алдыңыз эми ушуну айт? 48 болду, 24 миң. 24 миң сомдон 48 миңге экөөнү байкем алыптыр. Жакшы буйрусун байке. Арт жактарынан көргөзүп коелу. Базар кандай болот? Базар жөнүндө айтсаңыз да. Базар жакшы эле, арзан. Алганга Базар өзү ошондой го. Ошондой, Сатканга арзан, алганга кымбат деңизчи. Макул буйрусун. Мынакей. Экөөнү алып тур байкем. 48 миңге, 24 миңден. Мына бул жерде 18.800 сомдон алып тур байкем.
2 dişi qo'chqorlar. Ular qo'chqorlar 50 ming, 45 ming, 40 ming. Urug'tuq qo'chqorlar tuğandar. 50 ming, 40 ming, 45 ming, ha? Surib atasiz. Arashan qo'chqorlar. Tishleri qanchadan bular? 2 tish bardig'i. Bardig'i 2 tish. 2 tish jaralek tish jaralekleri de var ekan minaki. Jigitlar, tuğandar, dostlar, YouTube görücüler. Prigradniy mal bozorida. Mana tish 2 tish ekan, ha, жаңы. O'zi ochib ko'rgazib o'tadi-ku. Adamni qiynabay. Bozor berdimi endi bayka shularga? Qanchadan beryapti? Şu cüp bilan fiyatı 70 ming, 75 ming, 80 ga chiqiladi. 80 ga chiqiladi. 30-35 shunda beryapti-da. 35 mingdan uyda. Endi optomga qanchadan bo'lsa berasiz shularni? Optomga Silishsa, optomga silishsa deydi. Qancha baş bu yerda? Bizda 10 million bir, sarayda bir 40 baş var. 40 baş var. Telefon nomeri ayting sanda. 700 million. 0700 26 46 87. Mana Kashtan. Bunday qo'zqorlar ekan. To'g'anda qaysi rayonda turasiz aka? Soquluqda ekan. Ma'qul, rahmat. Mana bu yerda ha, merinos qo'ylar turadi so'yishqa. 12 ming so'mdan bo'ladi deydi, bo'lishi. 12 ming so'mdan semis ekan. 12 ming so'mda. Qancha baş bu yerda? 25 baş. Telefon nomeri aytavsizmi? Aytavering. 0702 0322 12. Optom alsa 12 mingdan daha tushib beraman deydi. Bunaka do'stlar, bu qayerdan olib keldingiz buni? Jumgal. Jumgaldan kelgan merinosdir. Negizi qaysi yerda turasiz? Aqposoqoda. So'yishga kerak bo'lsa chalaversangizlar bo'ladi. Bu yerda yaxshi qo'ylar turadi. Qizil. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. İşleriniz yaxshi? Bu qo'ylar sizdan? Menen. Aha. O'zim. Tak, bularning parodalari qanday, yoshlari qanday? Aka aytavering. Arashanlar. Tigi qo'chqor arashani Afgan aralash arashan qo'chqor. Mana qo'chqorga da o'tamiz hozir. Mana qo'ylarni bitiraylik. Qo'ylar qancha tish? Mana 3. qaysi? Mana 3 qo'y. Yoshlari qancha? 2 tish, 4 tish, shunday. 2 tish, 4 tish. Bağlari qanchadan bağlari şu qo'ylarning? 30, 20 har qanday. 30 ming, 20 ming so'rab otasiz. Bozor so'rab otadi? 30 beryapti. 30 a? Qo'chqorga. Ha, bu qo'chqorga 30 ming beryapti. Qo'chqorga o'tamiz. Qo'chqor qancha tish aka? 4 tish. 4 tish. Afgan bilan arashan aralash dedisa, 4 tishni art jag'idan ko'rsatib beraylik. Bo'yi qancha chiqadi? Cho'ng ekan bo'yi. 90. Liniya bormi? Landras liniyasi. Qancha ming so'rab otam dedingiz? 50 ming. 50 ming so'rab otasiz. Qancha berdi? 30 ming. 30 mingga bergan jo'qsiz, tazda. Yaxshi. Telefon nomeri aytsangiz bo'ladi, agar uydan sotam desangiz. Hay, satayam hozir. Bu yerda ne? Aqsa kerak. Хорошо, yaxshi. Mana aka shunday. Prigradniy mal bozor. Bu yerda to'xtu. 9 mingga ketdi deysizmi? Ya. Ba'zan aytib, qanchaga ketdi? Aytgan bahasini aytib qo'ysangiz. Ya. Sotdingizmi? Aytar. Aldım men. Qanchaga sotildi? Ya. Qanchaga sotildi? 9 ga. Shu. Mana aka, buyursin. 9 mingga ejam aldı. Tishi yaxshi uchunda. Tishi qartan. Tishini ochib qo'yish, tishin. Aç. Tishin mana aka. Tishini aç. Tishmi? Tishsaylik. Ha, qo'zi tishmi bu? Qo'zi tish ekan. Bu jashi. Bilganlar kommentariy yozib ketingizlar. Qo'zi, qo'y bu. 9 mingga olib turacağım.